Ikaze bakunzi ba Rayon Sport TV, twizere yuko mumeze neza, twizere yuko umunsi wanyu uri kugenda neza, imirimo yanyu yose muri gukora iri kugenda neza. Tubahaye ikaze rero kuri channel yanyu Rayon Sport TV. Tuje kubabwira amakuru tubazaniye Zandani ku mutoza wa APR, umutoza wa APR FC Darikonovic ari mu mazi abira ntago bimworoheye nyuma yo kunganya match ya derby, nyuma y'amagambo yitangarije we imbere y'abanyamakuru. Ntago bimworoheye muri APR. Darikonovic ashobora kuba agiye kugenda, Darikonovic ashobora kuba agiye gutaha. Ntago byoroshye nyuma yo gukina match mbi cyane, nyuma yo gukina derby bigaragara ko Rayon Sport iri kumurusha cyane, bigaragara ko iri kumurusha, na nyuma ya match agatangaza amagambo atari meza mu itangazamakuru. Darikonovic ntago bimworoheye, ashobora kuba agiye kwereka umuryango, nyuma y'uwo mukino rero, nyuma y'uko Darikonovic atangaje amakuru akavuga ko umukinnyi Muhire Keve ataramuzi, akavuga ko atarazi umukinnyi Muhire Keve, akavuga ko ari umukinnyi mwiza uri mu Rwanda. Ibaze nawe umuntu utaruzi kapiteni w'ikipe bagiye guhura, utaruzi umuhanga mu ikipe bagiye guhura. Nyuma yo gutangaza ibyo bintu, abayobozi ba APR nabo batangaje. Brigadier General Deo Rusanganwa nawe yatangaje, umuyobozi wa APR aragira ati turambiwe guhora dukina umukino utagenda, kandi tuzi neza yuko dufite abakinnyi bameze neza, tuzi neza yuko ekipe ya APR FC imeze neza, ariko dutangazwa no kubona tuye gukina tukabasanga umukino ntugenda. Ibyo bintu biraturambiye. Ibaze nawe aho umuyobozi wa ekipe atangaza icyo kintu, urumva ikiba kigiye kuba, urumva icyaba avuze muri make. nawe usesenguye neza, umuyobozi wawe akakubwira ngo ndambiwe umusaruro wawe, ndambiwe ibyo ukora, nawe uhita wumva icyo bivuze. Benshi rero barimo kubihuza bakavuga bati uko byagenda kose noneho Darikonovic aragenda, yari yarigenje ariko Darikonovic aragenda. Nibwo abayobozi ba APR beruye bakavuga bati turambiwe ibikorwa byawe. Ubundi bajyaga bavuga ngo biracyashoboka, haracyari igihe, ariko nawe nabivuze yuko bamuteze iyi match. Abantu bose bamuteze iyi match bavuga ngo APR niho tubonera ubushongore n'ubukaka bwayo, niho tubonera abakinnyi yaguze, niho tubonera systeme doje yayo, niho tubonera tushe y'umutoza. Ariko mwaje kubona ko umutoza ni wa wundi, nta kintu ibyo afite n'ibyo aduha. Darikonovic ni buriya bumenyi afite mu mitoreze, ni kuri yameze. Darikonovic nta kintu yadukinze, kugeza naho staff ivuga iti turarambiwe. Ndahamya ko uramutse ufite ubumenyi, ntago umukoresha wawe yarinda kubwira ko arambiwe ibyo uri gukora. Oya, ntago bishoboka. Ahubwo nyine ni kuri ya Darikonovic angana, kandi speech ze ibaze kujya imbere y'itangazamakuru kavuga ngo ntago narinzi uyu mukinnyi ari kapiteni w'ikipe ya mbere, ari kapiteni w'ikipe mugiye gukina derby, ukavuga ko utari umuzi. Darikonovic nta kintu yaduhishe, yavuze ati nimero 11 ninde munyibutse, uriya mukinnyi ninde. Bishatse kuvuga ngo ntago yarazi kapiteni wa Rayon Sport, ntawe yarazi. Ni ikipe imuri imbere, niyo kipe bahanganye, nta nindi muri mu bitugu ngo tuvuge ngo niyo atekereza. Iyo kipe ni imuri imbere, niyo bakina derby, niyo yarafite match, ariko ntiyarazi kapiteni wayo. Ubashije Robertinho yakubwira ko atazi kapiteni wa APR, yakubwira ko atazi niyo mugabo Korode. Oya, ntibishoboka kuko Robertinho babonye umwanya wo kwiga ku mukinnyi, ababonye umwanya wo kwiga ku mukino w'ikipe, akiga ku mukinnyi ku wundi, buriya amazina yose arayazi. Ariko Darikonovic arakubaza ngo uriya ninde, yitwa nde, ni munyibutse. Ntago amuzi. Aje avuga ati nabonye umukinnyi w'igitangaza, ntago nari nzi ko mu shampiyona habamo uyu mukinnyi. Bishatse kuvuga ngo banza atajya nareba match za Rayon Sport, ariko nigeze kumubonayo. Hiya zirebye sinzi ibyo bari kureba. Bishatse ko rero Darikonovic nta bundi mumenya afite ni buriya. Darikonovic ni buriya mumenya afite, ariko ndahamya ko noneho nyuma y'ibiri gutangazwa n'abayobozi ba ekipe ya APR, ntago Darikonovic ari bubihonoke.
ntago Brigadier General Deo Rusanganwa ari watangaje wenyine, n'umuyobozi mukuru wa APR yatangaje, CDS Mubaraka Muganga, CDS General Mubaraka Muganga yatangaje. Murabizi we kera kiyobora APR yaravugaga ati mwese mwagenda tukagenda tukazana ekipe nshyashya, tukazana ekipe nshya ariko tugakina umukino muzima. Nawe rero yatangaje avuga ati ekipe ya APR FC ifite ikibazo cy'imikinire. Twese turabibona yuko ifite ikibazo cy'imikinire. Ibazaho nabo bicara bakavuga ngo ekipe ya APR ifite ikibazo cy'imikinire. Abafana mwihangane, tugiye kugikemura. Yihanganishije abafana ba APR. Natwe turabibona ko ekipe ya APR ifite ikibazo cy'imikinire. Mwihangane tugiye kugikemura. Ese umuyobozi nkuriya akubwiye ngo mwihangane tugiye kugikemura, abagiye kugikemura gute? Tubitekerezeho. Abagiye kwigisha umutoza gutoza, abagiye kwigisha umutoza tactique na technique, abagiye kwibutsa umutoza inshingano ze, ibyo byose umutoza ubundi ababizi. Ajya kwitwa umutoza azikaje gutoza, ntago wamwibutsa ngo uje gutoza. Aza kwitwa umutoza azi neza ko inshingano ze ari ugutsinda no gukina umukino muzima. Ibyo ngibyo arabizi. Murakeka bagiye kugikemura gute? Ndakeka yuko Darikonovic uko byagenda kose, uko bari bugikemure, Darikonovic arerekwa amarembo. Biranashoboka yuko Darikonovic retereye ashobora kuba yifite, ariyo mpamvu ari gukora n'ibintu bidahetse avuga ngo APR sinzagira icyo nyisigira. Sinzagira ikintu nyisigira. Ashobora kuba afite retereye ubwo bakavuga ati reka uyu mwaka umwe tuwurangize tumwevaluatinge nk'uko n'ubundi twabivuze, tumwirukane. Nawe ayo makuru akaba yarayabonye, akavuga ati nanjye rero ubwo ayo makuru nayabonye, APR nta kintu ngomba kuyiha, igomba kugira gute? Gusigara mu rugo. Abayobozi ba APR mu bireba ibyo bintu, kuko hari n'ikintu gishobora kuba gihari. Niba Darikonovic ashobora kwikoma itangazamakuru akavuga ngo itangazamakuru muramvuga ngo hari ibintu muvuga, Darikonovic atumva ikinyarwanda. Darikonovic ibyo bintu abibwirwa nande? Abwirwa nande ibintu bivugitwa mu itangazamakuru katumva ikinyarwanda, ku buryo aza ngo nababwira ibintu 60 mwavuzeho, titire 60 mwamvuzeho, amakosa 60 mwamvuzeho, nayababwira. Darikonovic ibyo bintu abikura hehe? Ashobora kuba afite abantu, n'ubundi pampe babandi bamuzanye hirya iyo ngiyo, baracyamuha amakuru. Mucunge neza bari kwica ekipe abo bantu bajyana amakuru muri ekipe, kuko aka kanya birashoboka ko Darikonovic abantu bamaze no kumushyira amakuru avuga ngo ntabwo uzakomezanya na APR izagusezerera. Nawe karimo gutanga umusaruro nkene kuriya, kuko ntabwo niyumvisha Darikonovic ukuntu yahinduye ekipe kuriya agashyiramo Pichu. Uwo Pichu yaje gukora iki mu by'ukuri? Oya, harimo n'ikindi kibazo bacunga inyuma y'abapampe, baracyarimo barakorera inyuma nyine y'inkuta, ariko bari gukora, baracyakorana na Darikonovic bazanye. Ariko Darikonovic bidapfa bidapfuka bidahinduka, Darikonovic agomba kwereka umuryango muri APR. Inyuma y'ibyabayobozi batangaje, mugaba mukuru w'ingabo General Mubaraka Muganga, CDS, ibintu yatangaje CDS General Mubaraka Muganga ko bagiye gukosora icyo kibazo. Turamuzi neza, turamwiyiziye twese, nta bundi buryo ari bukosoremo icyo kibazo. Oya, ntabwo ni ukwereka umuryango Darikonovic. Bakunzi ba APR mumbwire uko bimeze. Se mwe murabona Darikonovic koko akwiriye kuguma gutoza APR? Murabona bikwiriye? Mumbwire hasi aho ngaho muri comment. Ariko abatarakanda subscribe ndabasaba ngo mukande subscribe, share, comment, like, dukomeze tujyane, dukomeze tuganire kuri ekipe yacu, ekipe ya APR imiriro. Ariko mukomeze muyibe inyuma, ntarirarenga. Isho bundi ifite Gasogi, ya Gasogi ivuga ko bayibye, murumva bizaba bihari. Nyuma yuko Darikonovic yitwa yana dutanga ku kiranguzo, none amanota akaba 5, ibintu bigasubije udubi. Bakunzi ba APR muyibe hafi, bayobozi ba APR mube hafi, muganiriza abakinnyi,
baganiriza abakinnyi babwire gahunda ihari. Darikonovic mwe mumuretse, Darikonovic we ni uwundi wundi. Twizere ko rero mukomeje kumera neza, twizere ko muri amahoro. Naho mu kanya gatoya mu mugoroba mu makuru ari bagezweho zandani turakomeza tubakurikiranire. Sawa, mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira umunsi mwiza, imirimo yanyu murimo yose ikomeze kubahira. Twizere ko rero mumeze bonbon. Ciao ciao, turasubira.